I veliki pozdrav svima, danas ćemo pričati o top 5 stvari za 10 evra. Dosta vas mi je pisalo poruke u privatnom chatu na Facebooku zašto ne pravim video ovakvog tipa. Moj odgovor je bio jednostavno ne znam. Zašto ne znam? Zato što dosta ljudi je pravilo, ali meni se nikad nisu sviđali ti klipovi, odnosno šta ljudi ubacuju tu, pa sam odlučio da sam napravim tako nešto. Mi možemo polako da krenemo, tako da krećemo od jednog aksesuara za telefon, zove se Meigo Mobile Accessor Kit Crystal Cream. Nije ni bitno, mislim, Kinezi valjda neće se ljuti na mene što nisam lepo nazvao. Znači što dobijemo u paket? Dobijemo Bluetooth slušalice, dobijemo jedan ovako makro objektiv za telefon i dobijemo fish eye objektiv. Sada, svi se pitate šta je ovo, prvo nisam znao ni ja. Ovo je kao onaj holder za telefon, zalepite ga pozadi i ovdje možete staviti prst između. Jeste malo glupo napravljeno, ali to ne morate ni da koristite. Evo ovdje vidimo, znači imaju za pojačavanje i smanjivanje. Ovdje imamo da ih punimo, pune se preko ovog micro USB-a. Ima sad slika, sad ćemo da nađemo, evo ga. Znači vidite, pune se preko ovog micro USB kablića kog dobijemo u paketu, što je stvarno super. Znači ovo je bio prvi proizvod, on košta kao što vidite $11,99, što je nekih 10,5 evra. Ja sam malo prešao, ali nemojte da se ljutite. Sad ovdje imamo meni jedan veoma zanimljiv također gadget za telefon, to je ovaj drveni stand za telefon. Kao što vidite košta nekih $7, zašto? Zato što je od drveta napravljen, vidite kako elegantno izgleda, pogledajte ovdje. Znači imamo ovaj kao tamnjoj drvoboji i ovdje imamo ovu kao žutu, mada ja više volim da zovem svetlija. To je ova boja. Sve zavisi od vašeg stola, kako je vaš sto, od kog drveta je napravljen, pa vi izaberite kako vam odgovara. Znači kao što vidite može telefon da stoji horizontalno i vertikalno, što je super. Iskreno meni se više sviđa ovaj od tamnijeg drveta, tako da bi ja iskreno pre njega uzeo. Jeste da mi je svetliji sto, ali u budućnosti ako budem promenio nekad na neki sto sa tamnijim drvetom, pre će se ovaj uklopiti. Idemo dalje, sljedeća stvar je joystick za telefon koji radi putem Bluetootha. Ovo je stvarno super ako igrate igrice poput Mortal Kombat X-a, Shadow Fight-a, 2, 3, sve jedno. Znači, joystick imamo u white i black varijanti. Znači, kao što vidite, meni ovaj white baš cool, mada vratno će se prljati, tako da bi preuzeo ovog crnog. $12 košta, opet malo preko 10 evra, ali nemojte da se ljutite. Znači, jednostavno, htio sam da uključim nešto najbolje što može da se nađe za oko 10 evra. U paketu dobijamo i ovaj USB kablić da ga punimo. Sada ja sam čitao o ovom joysticku nešto na Google, on može da radi i putem OTG-a. Šta je OTG? To je jedan mali adapter, sa jedne strane je micro USB, odnosno ono što ide u vaš telefon, a sa druge strane je USB i putem toga možete povezati ovaj joystick na vaš telefon također. Kao što možete vidjeti radi putem Bluetootha 3.0, tako da će većina današnjih telefona to podržati. Idemo dalje, sljedeća stvar je jedan pametni sat. Jedan ovakav sat čak imam i ja ovdje u svojoj kući, znači što se tiče tog sata, iskreno nije ništa specijalno, ne radi nešto brzo, ne mogu da igram baš na njemu Mortal Kombat X, Clash Royale i tako to, mada ima digitalan alarm, povežem ga preko Bluetootha na telefon i mogu da primim poziv, baterija traje 2-3 dana što je stvarno super, znači ovo bi vam preporučio ozbiljno, mislim imam U8S ili U8, nisam siguran tačno koji je model, kupio sam ga pre 2-3 godine, naravno na njemu imate i digitalne i sve ostale pogodnosti koji će vam pružiti svaki pametni sat, znači na testu matematike na satu ukucaš 5x5, izađe ti 30. Koja je još prednost ovako nekog sata, ima i pedometar tako da vam može meriti korake, povežete ga sa aplikacijom putem telefona i na telefonu vam izbaci koliko ste koraka prešli kao i na satu. I za kraj ostala je po meni najzanimljivija stvarčica, a to je ovaj virtual reality headset. Znači kako ovo funkcioniše, ovdje napred stavite vaš telefon do 6 inča veličine, znači ne podržava Samsung Galaxy S8 i nadalje, odnosno S8 će podržati, a S8 Plus neće, kao i Note i novi S9. Ukoliko želite video o S9 telefonu, pišite mi dole u komentarima, snimit ćemo. Znači kao što možete vidjeti, ovaj headset ima i ojačanje za glavu, tako da će vam jako teško spasti iz glave. Znači imamo i plastičan i ovaj elastični deo, tako da sad ta plastika ne znam koliko će biti udobno, ali ne verujem da je neudobno, znači to 100% nije. S prednje strane kao što vidite imamo i otvor za kameru, ukoliko treba da se nešto radi sa spoljašnjim prostorom da bi vas orijentisalo kako treba. Skine se određena aplikacija na telefonu, čini mi se da je Google Video Cardboard i možete gledati YouTube putem toga, a također možete igrati neke igre koje se igraju u 3D-u. Ok ljudi, to je bilo to što tiče ovih 5 proizvoda, da mi je stand bio. Ukoliko želite da radim video do 15, 20, 30, 35 evra, pišite dole u komentarima, a mi se vidimo. Ćao!